postoje i druge vrste ložih pastina. To su pastiri koji govore da uopće nema vukova, da se moramo usredotočiti na dobre strane vuka, da moramo gledati samo ono što je zajedničko ovcama i vukovima. I vuk je životinja. I vuk ima glavu, 4 noge i 2 oka. No ovo je mnogo opasniji način kojim se ovce ostavlja bezpomoćnima. Na taj način one postaju nesposobne prepoznać neprijatelja kojim želi oduzeti ich život. Pomolimo se